Allah'ın nalatı olsun жалганчыларга деп. Өзүңүз жалганчы болобу? Өзүң Allah'ın nalatын тилеп атасың. Жалган сүйлөгөндү таштайлы. Жалган сүйлөгөндү таштагандан тартып Аллага сиз сүйкүмдүү болосуз. Жалган сөз таштабасаңыз Аллах'ın каргышында болосуз. Даже намаз окуп туруп дагы, Кур'ан окуп туруп дагы Кудай сактасын, жалган сөз таштабасаңыз, ушул намазыңыз, оор сиздин Кур'ан сизге каргыш айтат. Kur'an'da özünüz okutmayız mı? Lanatullahi alel kadibin. Allah'ın nalatı olsun жалганчыларга деп. Өзүңүз жалганчы болобу? Өзүң Allah'ın nalatын тилеп атасың. Nalat деп мен айтам? Nalat деп тугандар жакшылыктан кургалган, бактысыз адам, Алладан узак болгон, Алланын райымынан үзүлгөн адамды айтат. İnşallah biz özümüzde inşallah bağırız olsa hareket kılaydı, birizge jardam bereydi, birizge çakıraydı, jakşılıkka, jamanlıktan kaytaraydı. Bu bizden başımızdağı iş bu. İnşallah. Hareket kılabız bu. Allah'ım kabul kılsın.